Biyag di tao. Hello! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablawa mampay ni Miriam Bobiles, Janet Binalay, kani Meli Agbayani. Katitainting arudendenggan ti episode 317. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadyasaan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak meten. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na Manang. Tadagam kat nga rod. Pinusgan lang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang, matungpal. Apay pinayaban nak, Manong Margo. Si Mang Peten tiyakin kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanahon da kami ka din, Manong. Saan mo? Isun ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kadag iti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si stricto na pakisamaam latan ading ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitab trabaho kami lang. Simangput gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga rod. Sapay kumata na simpet. Naku na nga ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawin dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kadag iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo ta kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal da ibaga kadag iti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo na iti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga kadag iti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kaya't ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, madam. Maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaer, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no ang tubo dagiti barbas na. Kita andak motlatan, madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una, madam. Mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan basta si katikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa, kayat ko asawan, saan ang mabuteng iti init? Kumusta nga iti paningpasyaryo kanya Arman kanag iti sabsabong, Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarek dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar kadagiti mula asabong.
Saan ka kadya mabambannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Saan ka mabanog? Basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ama pasamak kanyak tada ka matakadwak. Wan mat kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan na yunak ti swildom? Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta an anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ni, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No umanugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan ayat ko. Oo di, sinaam ti kayan ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apa nagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mo't Arman? Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanyak. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't na, Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mat siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabador? Kayat ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador tasyak ti agpili. Alang arod manang, baka muka.
Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga ti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaman da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanyak. Ay, nasaya at mo't nga ron no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minon ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan da ita tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang. Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon amapan mang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan agreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ha? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay na, ay talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon amakadwa. Anya? Numayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawag? O sige madam. Umanugotak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige, sige Sweetheart. Ay sos manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamu iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga ron nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Saan agal daw? Maasik ako ba magkada kami? Sigod man at trabador ka. Isuasik ka kumatyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarong. Ala! Agawaan nyo nga ron tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi.
Agkalay sa ta ko man. Dayta talaga ti ururayag nga ibagam, Arman. Pasensya kan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakaragsakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory a mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, sa anak mo't na naragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwak iti tong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yamanak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ado sorpresa keng ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabalin na maamuam ita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre, mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa'y di bantay. Tayo nakita na ititad dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di asumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amom matabakit akon. Saan kun akabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramataktak na aginanakan. Di ka mo't mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinapaknang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyak. Pangasim, Gardo. Ha? Kasyat ako, Daggardo kan, Madam Glory. Pasensya kan, Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo pang pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Agyaman at nadimtang ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko. Agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat ten pakitrab-trabahwak adaga. No kasta, alaam garod da ito kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay-tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nakmam ko man, tikas dyan na pasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron.
Naimbang lakit din, tanatiliw matlaang ang tiyawanan bain agardo. Inton sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasjonam. Saanen, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan may sa, bakit akon? Jak kayaten. Di mo aramatan ti kinabak nang mo amang tagikwa iti maysa a tao. Tano kwarta laeng ti kinayat na ken ka, awan dwa-dwa nga ikalang naka, kat pilyan na ti kinabak nang mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan da ito'y apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tagngina iti tunggal maysa.